Acik lawan corona cap kado wele tum karbi selang dorat acini lawan je ni tum kantang Samsung sing ti alang li ti lo ma parong coba ni trok sikap trok kecok ni tum karbi ang autonomous council dan setalon pon lo nadak brand secretary hamran lo basi ka cetong arat doan apen ni tum long alin sar poman apeng lo ni tum ni cetenai cingonai pentinong batang so MLA Gubernur Turun Sarakai penang lok karbeng long autonomous council chairman itu ngopi kai lapen Hamran municipal board chairman Brand Kisok penang lok awal komisioner kai tu kasi daga bangke pining lagi non pelagi klemong lelo ini tum kadu nang le teman da sini lo je nang talon bom sin non bangke trok sikep la trok an teng lo lasi kadu ko be ke damtang lama ke banggian bang elit alon ke pi abang senang po de simbolik isap bang elit meningkan bang dak lemom lo nona bang son si litum las sensing ti kitian ni le puna ma manga tekan ni le puna alon ke pi abang litum bang putin da ma thanang po pena ke prek doan dak kar biang long tokan warat ma dak tek resel tum na political tum le puna social organization ma orang awar saya coklat matum le puna bang putin dali tum cirap citu pensila sosai bang ecuni athin ni liklem mongong mane klem mongong kumane ma thabang mong pasai kali lagi le tum karbia fansi ma karbia rat fansi akhir jumi ma acing thora fan nang klem pitikang mam pulo la sipini dak tamele tum cuki mo ponong lo asika cuki mo long le tum ningkan bang son dak sipining darat cetong lo la penga cetong rat teman da le tum lohi sarpo tum tame theni than pon lo la pendak alang likai lamu tame than pon lo le tum karbeng long tum maskal sila joint secretary Michael Timung bensi nasi ke banggilan tak kadu wita le tum ang di siang don sipen hamren hawar ma dak hamren branch secretary west karbeng long district headquarter tame paching thu ponang po aki mege choko pan le tum tawari nang po bidi sore chipi nang po la pen cirap citu bensi le tum anso se paching thu ponon po BGR alam ma bangkai lituma CMSR Dr. Turam Hang Pancuro ning anu si litum all party meeting long si dak tong lo litum kapek political barim MP barim tum tawa CM barim tum dan telo pen kitek nai atum si karbeng long cetong lo hadak itum rat amai long masih decision nan lo je non bangke notice bang pilo lapen notice pidet la pilo bete ate sarkar atum bangke mane ilitum kacing kison hepen ho li system aron bang nang kogi ate ilitum ta kado beda litum loke tek rasa de lo lasi notice bang pielo nona bang SOP bonai nang po lapen hadak amai lo masih pulo je la VGR long le pu thak laso kathale je apana bang ke asel senging pulo asel mata teng seng lo lapen hadak senior secretary atum simtaro lapen dilip pirang ACS officer atum mansi palang cari lo lapen labang isi kan isi lo te claim po lapen ili tu masih sara bang ke claim ke jadi kuali lagi alang lagi ke kani kampen di kana kam athila hoya example bang ali tum lahore jawnong le punoi khan bosti long le punoi lapen dak di balong ta thek long lo la si hada langkai jan le punoi la si ke claim po bote apor nang koi lapen isi kachini don clear teng bote metric exam ke dokok penta sapsu lo lapen ili tum gado binang le tuman chini la exam bang la ta dokok nata ili tum sap sup lo stame exam do kokta officially ron bang isi benisi klempon bom lo lapen social media kado video ili tum teklong lo ani siamat si a meeting ani yang sama si sarkari bang ti photom ban ke terminate mane la tom ban kuri lo la tai si ili tum keceng do je alang li tum pan an bang sarkari boromra tahala soria long ke do tum ke terminate pon lo